ولی بینران هەڵبەتە بە حقیقەتێکە حاشان نەگیرە سەرۆک و بەرپرسێن وڵاتان تا چەند لە ئیدارەکردنا وڵاتی خۆ سەرکەفتی بن گرنگە ئەو قاس سەرکەفتیژی بن ژێ ئالیە دیبلۆماسی و ژێ دروستکردنا پەیوەندیên وڵاتی خۆ دەگەل وڵاتên جیهانی و دەردور تایبەتیە وڵاتên کول سەراستی نێودەوڵەتی خودی پێگەهێن تایبەتن سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانî ku em berdewam Romala bêguman seredanên dîblomasî peywendiên nû yên dîblomasî û siyasî dikin di tarîxa gelê me da bi sedan salan heta niha hîç berpirsê qeder wî bêguman çalakên dîblomasî seredanên dîblomasî yên welatan nebûne taybetî jî di koro korbendên bi bandorên cîhanê ku ev koro korbende nexşeyê siyaseta cîhanê di warê emnî di warê aborî da danin bû nimûne Davos, München, Maname, ev e Abu Dhabi, ev e Dubey êdî mêvanekê mêja heye birêz rêbar babkeyî ku berpirsê li qadeh ya Partiya Demokrata Kurdistanê heman demda doktora heye di peywendiyên nêvdewletî da niha li studiyê mêvanê min e doktor tu gelek xêrat îdî ewa me gotî حقیقتێکە حەشان نەگیرە ji ber ku data hene her tiştê berçav e tu hewldanên serêkwezîran bi dûristkirina peywendiyên derve çav bînî gelû pêgehê welatê me berev çawa qar biriye spas kakekar gele cara behsa pêgeha Herêma Kurdistanê dikin gelo çawa yani pêgeha Herêma Kurdistanê li komalgehê nêvdewletî ser asta navçeyê ser asta Iraqê çi ye lê pisyar ew kî ew pêgehî çê dike bêguman yani siyasetmedar û durustkerê biryarê ew ku îdare welatê dike ew bandoreka mezin çê dike ser çêkirina pêgehî di hemû rûyekê ve rastî jî karakterek wek Kak Mesrûr Barzanî karakterekî nimûneyî hejî û xudan bîr û bawer û xudan eqliyeteka hejî ji bo îdaredana dewletê ez şêm bêjim mucizekê siyasî li Herêma Kurdistanê çibû gele cara ew hêz û layinê siyasî ew hevrikiya Kak Mesrûr Barzanî dikin dijatiya kabînawî dikin tinê ji elber kesatiya wî ye îreyî û xîrep kesatiya Kak Mesrûrî dibin çima çünkü Kak Mesrûr Barzanî wekû karakterekî siyasî hejî pêgehîştî xudan bîr û bawer û xudan plan û stratejî ji bo birêvebirina Herêma Kurdistanê navxwan da evcore kesatî û karaktere çê nebûye ji ber hindê îreyî pê dibin yani yekî ji hokarê dijatîkirina Kak Mesrûr Barzanî ji aliyê va hêz û lanê siyasî hokarê kesî ye ew jî ya hokarê saykolojî hokarê kesî ye ew jî saykolojî yani kesatiya Kak Mesrûr Barzanî bandoreka saykolojî durust kirdiye ser va hêz û lanê siyasî lewma dijatiya Kak Mesrûr Barzanî dikin ya duê jî Kak Hekar pêgehê Herêma Kurdistanê gelek cara pisporê dwarê peywendê nêvdewletî tekesê servê dikin bi gêrê axir dîrasaz jî ku heye ser peywendê nêvdewletî fakterê navxwe karîgerî dikene ser durustkirina pêgehê yan lawazkirina pêgehê fakterê aboriye fakterê asayişe fakterê damezrawekan e fakterê hukmê reşîd e fakterê dîmokrasî fakterê ewleyî ye fakterê barê bijêwî xelkî ye xir ev e edbine maye hindê ku tu pêgehekî baş çêkey li derê yan jî doktora ew arasteyên te gotî ew fakterên te gotî her hemû wan fakteran serêkwezîran di demê kabîna nehê da zêdebarî qeyran gelek hebûne wekê te gotî hesûd gelek hebûne rêgirî gelek hebûne lê ev ware pêş vebirine jêrxanekê baş ji bo Herêma Kurdistanê durust kiriye ev xweçan pal dere min jî viyawê bêjim kakakir eqliyeta Kak Mesrûr Barzanî ji bo îdaredana dewletê eqliyeteka dewletdarî stratejîk e nek taktîk e çima bizane Kak Hakar dema çêkirina wê kabînê kabîna nehê û heta vêgavê jî ew dijayetiya ku hatiye çêkirin beramber wê kabînê ser asta hikûmeta Iraqê navxweya Kurdistanê ser asta hindek welatê dewrûber bi tarîxa durustbûna kabîneyê hikûmeta Herêma Kurdistanê çi kabîneyeka hikûmeta Herêma Kurdistanê rûberûyî ve fişar û ve alingariya nebû ku rûberûyî kabîna Kak Mesrûr Barzanî lê Kak Mesrûr Barzanî xudan bîr û bawerekî siyasî ye îradeyekî mukûm heye evî kar bo jêrxan û serxana Kurdistanê dikir li wextekê ku moça û qotê xelkê Kurdistanê bi hokarê siyasî ji aliyê hikûmeta Iraqê tê birî Kak Mesrûr Barzanî moça xelkê Kurdistanê jî dabîn diket kar jî li ser jêrxan û serxana Kurdistanê jî diket karvanê avedanî zêde tibe lê jêrxana Kurdistanê di rûyê sekterê perwerde sekterê tenduristî di hemû va sektera çê dibe xalekê dî jî Kak Hekar ewa dibêjne hukmê reşîd mesela şefafiyet e mesela pirsê dîmokrasî ne mesela azadiyê tak e azadiyê komalin azadiyê rojnamevanî ye serdemê Kak Mesrûr Barzanî û îdaredana wî faîlî mesailê hukmê reşîd bi nemayê hukmê reşîd zêde be li Kurdistanê ew jî tê
تیز جه سرنج و تیرامان کمالگه نیو دولتی پرسپکتیوا کمالگه نیو دولتی جبوک هری با کردستانی چارچوبه و اداره کو و سیاست و پالیسیا کو کاک مسعود بارزانی اداره هری با کردستان که ده جه ریزه زیده تر لگل هندجی کاک هکر ما هندک بها هنه هندک بنما هنه یبو ما بو یک کلتوره کی سیاسی کلپوره کی سیاسی یک شوا بهایا هر سردمه جناب شیخ عبدالسلام بارزانی جناب شیخ احمد بارزانی جناب بارزانی نمر جناب سروک بارزانی تکسی سرویت که جبو بو نریت کی سیاسی کلپوره کی سیاسی میرات کی سیاسی گرنگ جبو ما روی پلورالیزم کومالاتی اوجی پیگوژیانه گل او پیگوژیانه کردستان مسیحی جی خود بینن خدانه ولاتی ترکمان جی بینن خدانه ولاتی عرب جی بینن خدانه ولاتی ازدی جی بینن تکرا کومالت اتنیکی یت آینی یت آینزایل کردستان دبینن خدانه ولاتی گل او چاوا چه بو او کلا پوره سیاسی اوی کو سردم جناب شیخ عبدالسلام بارزان شیخ بله دکتر البته توجی متابعت کی فرانی اولاتین روشالاتان نوین کنها شرط ده مشاکل تدان اون کو ولاتین فراپیکاتنه لیکلتوری به هفراجیان وانینه ولات ما که تو بیجی که ابن شوپیه کام اوه هی کو پیک وجیان هبه البته می بحثی تبحثی هم ذکر پاشخانه سیاسی طبعا سرک وزیر خودی رؤیه که استراتژی کارونه بچات که اداره کردن ولاتی هت عالیه نه پرزگری کانچه دیگن دنبا حکومت دانه لدربه حکومت جی تشتکی دینه شوی تشتکن روزی تشتکن لی وکی او بویرا ایرول سلیمانی چه بوی گرتنا گردی زرگت لهم بر پسین گوران اول خو پیش حتی که لیوی دوره زمینه بردام عالی سیاسی نینه بنمونه اف هزار 2009 دروز بو گله که پیز بو یکتی که هزار سیم او بو هزار دوام لیوکی بالگین پاییز کنها پاییز هل دوارن ادامه ناکن بو گلو صدم چیه و پارتی بردام ادامه دیگه صدم او کاگ هکار او دمال 2009 چه بون پروژه که کاتی بو دمکی بو نه پروژه که استراتژی درش خان بو و برنامه که اعلامی بو بزود نوا گورانه نه برنامه که سیاسی بو و بنمای چه کرنا بزود نوا گورانه اش حزب که نچو کوماله که بچوک چو رخراوه که بچوک یا همیا گرینگتر مدرید بجم دما او 2009 بزود نوا گوران چه بو باشل بیرامنه یک شوا تومتت آراسا پارتی کرد گو پارتی حزبکا بنماله درکت بزود نوا گوران و یکتیجی گل حزب دیجی نک هر حزبت بنمالن حزبت بنمالت بچیکن حزبت تاککس ناف بنماله که و حزبکن اصلا بیرو باور بدیموکراسیته و مبدأ پرنسیپا دستا و دست کردن آشتیا دستالات نینه و بروايكا وساجنين مبادئ الديمقراطية بروي چند ديمقراطية دوي زومي اواد بجنه زوما رنگ و رنگ چنابه و گشناکه و پیجناکه و آزادی تاک چنابل ویره آزادی روزنامه وانی وی داره چنابه و پرسپکتیو اک جبو اداره دانه که مکوم یا دولت داری اش آلیه وانا چنابه بروجه و هنده لرامینه مثلا او سنورت کود کویت دسالاتا پارتی و پارتی مثلا حکومت عربا کردستانه مبادئ الديمقراطية هاي بروايك مكوم بمبادئ الديمقراطية هاي برسبكتيفك هاي جبو إدارة دانا دولات يال هم يا قرنتر شر ما وكو بارتي سر شغلو كاكا شر ما سر مانا پاراستنا قوارا دستوري هرما كردستانه شر ما جبو و دست هنانا دست كوتو مافد دستوريت گلي كردستانه اوا كل 2005 هب دستو بازویا جناب سروک بارزانی دستور عراق هاتی اقرار کن شر ما گلو سرهنده برانبر هزید نیارت کردستان بو خاطرانده کو مچو قوت خلق کردستان شر وانا گلو سرچه سرهنده کو بجداریا وانا جبو هل بجاردن پوستک بروان که و دستکوتک حزبی چه ببا و ناف دستکوتت حزبی دستکوتک بله دکتور البته به پرسکی گلکی گرینگه ام هشتا لهرما كردستان دقونا غرزگاریان اجتماعی داینه نی وکا ولاتیته وکا جغرافی نها دبرن ماده 140 دبرن آسایی والله امنی تن تعریب کردن دموگرافیان تی تگوارتن کوات لهرما كردستان تا چند گرینگ خلق كردستان هوشیار بید که هزه که پل بجرن او هز خودی رسانات یا خابید خودی پاشخان و دیروکا خابید خودی اراده ادامه دانا قضیه وی ملتی بید نک هزه بید سربنامه که هیچ دروز بید وکی بلگن پاییز وکی شهر بفرینه حل بید پالواشید کمک خلقی بینیده پیش سر اساس عفویه راکشان عاطفی خلقی بکتا پارلمانتار و وزیر و دولمند و هری بخوب رخی ببش کاکا کار هب تجربه هاتی سلماندن پشتی کو
بنگه ديمقراسية الكردستان سردست جناب السروكي دمال بهار سال 1991 الكوي راقيان كو شرعيتها شاخ اديت بيتا قواسن بو شرعيتها كان مدني انتخابي ديمقراسي بنگه الديمقراسية كتينا تشيكرن كردستان و هالبجاردن تينا كرن هاتيا سلماندن بالتجربة كو تني بارتيل هز وكو هزكي سياسي الكردستان جبو ضرورتك الاجتماعي چه بويا و ادامه و ضرورتان اجتماعي او جي چه او ضرورتان اجتماعي كاكاكار او كو ام لقوناغا رزگارين اجتماعي بگينا سربستين اجتماعي ام في قبل قوناغا رزگارين اجتماعي بدوي ام بگينا سر حتى ام بگينا سربستين اجتماعي ام سروي سياسة و نهجه او نهجه بارزاني نمره ام دي ادامه ضرورتك ديكي هاي كاك هكار دف بارتي هبو دف هزولان سياسينيه او جي پرپیدان و مؤسسات کو بخوینا شهیدا هاتیه چکرین اش برهنده بوما هل بجاردن و 20 اکتبر قضیه دوزه نه تنی بجداری کرنه که خلکیه پیدانا دنگیه بوما میجویه بوما 20 اکتبر تنی بروارگنیه جبوما 20 اکتبر میجویه همی ام پیدویه بزاویه که بکن کجارک دی پارتی حکمرانی تاوی ولاتی بکن چونکی تنی پارتیه اتکاریتن و شیعه و بردوام دیشجی براوانیل دستکفتت گلی کردستانی بکت و خوینا شهیدا بکت جبروی چنده هر کسی که بفید هستان اجتماعی هبید هستا کرد پروری هبید و بزانیتن که خوینا شهیدا و قربانیت گلی کردستان اتا بگاوی هاتی دان پیدوی دنگی بدته پارتی دموکراسی بله کواتا گرم بحث جناب سرک وزیران کن سرک وزیران بگمان میرادگر و درجه پدره ربازا بدهان سالا پارتی بخطایبتی مالا بارزانه توزانی بارزانی نمر سروک بارزانی شوندا او کور و نوی کواتا تا چند مسرور بارزانی بخوا وکو کسی که کاریزمیک وکو کسی که پراگماتیست وکو کسی جه شواز اداره کرنا ولاتی زانی چاو اداره قیران بکت ولاتی برا فلسطین باشتر بد دو گوتاره که و تیرو تسل دور وی که بو تا چند ابخوا ضرورته که نهاو و پیش روجه جبو وی ملتی اوه افتشته بیت زانید كاك هكار من بحث كير كو كاك مسؤول بارزاني كاركترك اشين بمعجزه السياسيه الكردستان تشينا بو تايبجي ناف هزولان السياسي تشينا بو بيدفيا اف كاركتره ايندجي حكمرانيه هرم كردستان بكت چونكي ما جالك اليا دا ما عندك نقصاني ماينا سردست كاك مسؤول بارزاني او نقصاني دينا چكن يال هموي گرينتر كاك هكار مثلا چاكسازيه تو بر خوب ده او پیورت کو هات دانل جاليه منظمه شفافيه نف دولتيه چاكسازيه باشد كردستان چ خالك ديجي كاك هكار كل كردستان تشيبوي سردست كاك مسؤول بارزاني وي كابين الحكومه العراق جهه فيغا تشينبا حكومه العراق 2005 جهه فيغا حكومه بس تشينبا او جي چيا دامزراندن او دامزراويا و پتو کردن آواده مزرعی یعنی مزد سیستم کردن دیجیتال بله اف پیش وچونه لبوار دیجیتالی جبوار تکنولوژیا جبوار هندکو کت حکومت دیجیتال که سیستم که داب مزرینی پره به دام مزرعیت حکمرانیت دی الکردستان خالق دیجی زور گرینگه مثلا شفافیت و برچافرونی کاک مسئول بازانی هبو خوب یعنی به بیرو باور خوب باوری شفافیت هی ملف نفته بگاوه شفاف الکردستانه ملف دارایی شفافه لهمو سایت وزارتا هر کسی بخوازه بزانه پولیسیاوی وزارت چیه دهاتاوی وزارت چیه زوب صناهی پرکاو ویب سایت که دیکاری بگیره اوه همی او بنگهن اوه کو کاک مسئول بازانی درست کریو و گل بابت دیجی گریدای بجرخانه بابت جرخانه کاک مسئول بازانی دست خوبو هاویتیه و پنگاوت باجی هاتینه چکرین جبو چکنا جرخانه کردستانه بابتک نیه ایرو ازتو ببینین بابت شول کردن سر جرخانه بابتک استراتژی درجش خواهنه احتمال هم پشتی 10 سال دی برهم جرخانه بله دکتر البته دمیه برچه پیش سازی کردن بروبوم چاندنه و بازار کردن بروبوم چاندنه وان همو سایلویان ریوبانن حتی داویه بتشتی که برچه ولی هند آلیه نه دروش من گلک سیر و سمره لدیجی و حکومت دیجی کسات که سرک وزیران تابین ده حلواشین نظام ده چیکین گلوب دیدناته الترناتیو مسرور بارزانی بو اداره کردن ولات مدی پیش روجه ده هیا آن الترناتیو هر اب خوی الترناتیو کاک مسروری هر کاک مسرور بارزانی مخابن او هزولان سیاسی اگر ام بحثایی کتیب کند هل گتنا دروش ما ام دروخینین دروش ما که يعني وسط خوياني كده نافيه كتيا كسكي عقل من نينا دروش ما كجبو برسكي وكل بجدار بون لا مقناغين جبلي هندي كاكار دروش ما دروخينين دروش ما كجبو خلق شورشگير بو قناغا
ام بیژن انتفاضه چه به باب قناغ انتظار اول پرسه که دموکراسی اگر تا برنامه که پروژه که تو پیدویه برنامه پروژه خوب که دروشم و بیجه خلکی من اف پروژه های پارتی لماوی کابینت بوری نکاری بکه اگر تو دنگی ده از کاری میبکم اول یک یاد بی کار یکیتی هل نهاتو دوی حتی و گاویجی پشک داره و اگر شکستک هبه الكابينه شوي حتى كابينه نهي روبرو حكومه هرم كردستان يكتيجي بشكاشيري برد كفا ومخابن يكش واحد زلانه سياسيه كو مبدا نينا كو استراتيجيك نينا جبر ياردانه اوانا امزال سر برنامه كابينه نهي كر او برنامه خوشي كده دوي برنامه ده بو برنامه كابينه ورز لوي امضا نگر اواك واده وبلكو بقرا دجاتي او برنامجي كه جبر وي چنده يكتي خدان رؤيانيه خدان استراتيجيك نينن و خدان اخلاق پیشه‌ای سیاسی جنینن اش لو ما یکتی همی دماد گل شپول سیاسی دما شپ بیشن کافدان اکات پیشوا اجبود جاکرنا پارتی و حکومت هرم کردستان یکتی خلوی برید بینید و یکتی خاصیت تک دیجی هی کاکر یکتی چیت حکومت دا تنش بو پستو پلا تنه بو راضی کرنا هندک کوادرت اوید کو عاجزن سالها سال نافیکتی و الدج سیاست یکتی و یکتیات بیت ریکا هند بدانا هندک پستال حکومت هرم کردستان وی خلک ناف خدا راضی کرد. ولی دکتور ریبار بابکی برپسی لقاده یا پارتی دموکرات کردستانی و پسپوری پیوندی نف دولتی دکتور گلی سپاس.